Cronaca de Sant'Anna a Resi. Una quarantena de disterraus custu mengianu ha firmau sa via provinziali 78 che ha unito in Arcau con atros comunus de su sulcis de Giossu. I disterraus ant occupau sa ruga, parrendi zezius in s'asfaltu unas cantu oras e istrobendi su trafficu de vetturas. Is causa de sa chescia anche per toccante unas cantu vartas de sa struttura de accollida. Sex Hotel Rosas, Interrubia, accanto in Arcau. Si funti chesciaus prus che tottu pono a ricci de una pariga de mesis su dinai chi imperant po telefonare ai familias abarradas in is paisu de origini. Cronaca de Narcau. Atru desembarcu in Costera Sulcitana, custu mengianu 13 extracomunitarius algerinus, aggiudaus de su tempus bonu de custadisi, antidesembarcau in sa zona de Portoppinu, in Sant'Anna a Resi. Is algerinus dus ant nottaus in sa ruga e telefonau a is carabineris chi moi funt identifichendidus. Pustisi de sa visita medica ci dus ant tramudare in unu dei centros de accolida sardus, centros chi, arrecordaus, funt prenus a cuccuru. Cronaca de Gonnesa. Appustisi de sa parrau cuau in monti po duadisi a Fabiu Melis, 39 annos de Gonnesa, dant arrestau is carabineris de sa bidda po aia arroppau a un amigu e cumpaesanu, Manuel Morleo, de 44 annos, pistendidu pro portas a conca con una barra de ferro. Est acontessiu in Gonnesa sabudu passau a de notti. Sa causa anche deppia unu scantu commentus pagu agradessius fatus de Morleo e indirettaus a sa sposa de Melis. Su certu intredusu e pessiu de arrastu fina a sagà idusu aiant buffau calicuna tassa de binu in prusu. Fabiu Melis per istanti, appustisi de aia arropau a s'amigu, no è furriau a domu sua in Gonnesa, ma secuau in montis de Bugerru, in cui dant agattau e arrestau is carabineris. Resurtu Consiglio Comunale de Carbonia. L'unisa mengianu su Consiglio Comunale de Carbonia s'è stato piau in sessita straordinaria unos cantu puntus a s'ordine de sa D, in particolare sa chistione sommica de sa chi anti votau unu mudongio a si statutu. Sa sociedade de proprietadi de su Comune de Carbonia non at essi pru ghiada de unu consiglio de amministrazioni, ma de un amministratori unicu, nomenau una deci disa oi, e s'ingegneri Giuseppe Baghino. Un altro ordine de sa D, su chi pertocca sa doppia scelta dei generi. In noi si pedia da sa giunta de promuovere in regioni una riforma de sa lei elettorali in grado de tenere in conto sa preferenza dei generi doppia po masco e po femmina. Un proponimento votato de sa apposta, scrocoricao però de sa maggioria. Ponti de Dognasantu in mari. I 25 gradi su ieri zero e innanti s'ant registrau in su sulcisi, danti confermau si stadi no è tambene accabada. E sta aici poi milli de cittadinus de su sulcisi gresienti che anti decidu de passare sa giornata de festa in ore mari, de Portoppino a Sant'Antioco, de Cala Domestica a Porto Pagliettu, per istanti però Dominico Chienidi ad alompi su tempus malu, 3 disi de Strossiasa e Proidasa.